na to in pagpangadji hatungod sin hayat as-salah, mga kasunnat-sunnatan hay'ah, balikan ko in sunnat hay'ah, sunnat siyukat kato sin syara' ipapahinang halom sin sambahayang sumagawa bang siya kalupahan sin tao si masambahayang wala na siyara in sumujud pa siya sahwi. Pito in taod sin nakana to sin limabay sabuton ko hangan pagpatumtum muna raf'ul yadayn 'inda takbiratul ihram, amin pagsintak sin 25 waktu takbiratul ihram. Ikaruan niya wad'u yadihi al-yumna 'ala dhahri al-yusra, min pagbutang sin 5 tuo hababaw sin 5 lawa. Inhikatunia an-nadharu ila mawdi'is sujud, amin pag-atud patampat pagsusujuran in hukuman niya hay'ah. In hikaupat niya at-tawajjuh aw du'aul istiftah, amin pagdua istiftah, amin magwajjah tuwajhi bi sin nakana to sin lima bay. In hikalima niya al-isti'adhatu ba'da at-tawajjuh, amin mamung kaw a'udhu billahi minash shaitanir rajim, puas po magdu'a at tawajjuh in hukuman niya sunnah. In hikaunum al-jahru fi mawdi'ihi wal israru fi mawdi'ihi, pagpatanog hawakto kahunahan patanugon iban paghipos hatampat amuin paghihipusa. In hikapito naka nato hinapusan at ta'min amo na yung pagpamung amin na arumin insyaallah subhanahu wa ta'ala kawaun nato nakatanin mga hayat. In hikawalu dayng ha mga hay'ah qira'atu surah ba'da al-Fatiha, pagbas sa surah puas sin Fatiha. Qira'atu surah ba'da al-Fatiha, in hukuman sin pagbas sa surah atawakan 2 ayat, ang muri na maubusin ang buk surah 2 ayat puasin pag-Fatiha, in hukuman niya sunnah. In hukuman niya sunnah. In imam mamassa siya sin surah, in munfarid iban sin ma'mum amun isa-isa niya wayrun imam, naam mamassaray sab siya surah. Naam. Tayyib. Sumagawa hali ni magkakunahan siya lilayan. Naam. Apabila yung sambahayang jahriyah, hati si sambahayang jahriyah, sambahayang matanog, biya sin maghrib, iban sin isya, iban sin fajar. Banging kaunan sin sambahayang siyambahayang mo jahriyah matanog, ampay kaunan mo ma'mum aun imam mo hahalini mamassa sadja kaw Fatiha, pagubos ayaw na ko mamassa surah, tainghungan mo na in
basahan sin imam mo. Tainghukan mo na basahan sin imam mo. Nung tabi sin sambahayang maghrib, may sin sambahayang yung matanog, mag-Fatiha ka, mangkaw ma'mum. Pag-ubos mo yan ito mag-Fatiha, pag kay imam mo matanog, ayaw na ko magbasa surah, tainghug ka habasahan niya. Tainghukan mo basahan niya, karena sambahayang yan, sambahayang jahriyah. Sambahayang jahriyah. Adapun bang sambahayang sirriyah, sambahayang sirriyah, atin niya si mga sambahayang luhul, hipos. Sambahayang asr, hipos. Naam. Dayon doon, mamassakaw Fatiha, iban sin surah, hapanagnaan 2 rakaat, sino 4 rakaat? Launta. In luhul, 4 rakaat. In luhul sirriya, sambahayang sirriya, atin niya mo kung matanog. Panagnaan rakaat mo, iban hikarwa rakaat mo, mamassakaw Fatiha, iban sin surah. Mamassakaw Fatiha, hapanagnaan rakaat, iban sin surah. Demikian ha rakaat hikarwa, mamassakaw Fatiha, iban sin surah. Tamam? Pag-abot pa 2 rakaat, pa-4 rakaat, Fatiha dakuman. Fatiha dakuman. Bihad turay sa bin luhul, bihad turay sa bin asr. Bihad turay sa bin luhul, bihad turay sa bin asr. Arapunin maghrib, amuin panagnaan 2 rakaat, mamassakaw sin Fatiha iban sin surah, bang isa-isa mura. Haamuin hinapusan rakaat, imbasahum murakuman, Fatiha dakuman. Sa kabalikan, bangkaw ma'mum, hatay kuran sin imam, hasambahayang jahriya matanog, basa hasadjain, Fatiha, naam puasyad to, tainghukan munain, basahan niya. Tainghukan munain, basahan niya. Naam. Tayyib. Mas'ala, biyad diin bang sa upama kau masbuk, pagsuod mo pasambahayang, in imam, doon na siya 2 rakaat, alawang taluhol, pagsuod mo Allahu Akbar, 2 rakaat na siya. In siya, imbasahon niya rakuman, Fatiha dakuman, 2 rakaat na siya. In ikaw yan, pakaw simud. Tayyip, hahalini, urin basahon mo. Mamassakaw surah, iban sin Fatiha, iban sin surah, atawakan, imbasahon mo Fatiha, na sadya magad na kauha imam. Bang ikaw tuan bilan? Unin siyang basahon taray dito. Pagsud mo dungdungin yung maray. Pagsud mo, 2 rakaat na siya. In siya, imbasahon sin imam mo, Fatiha na kuman. Nain ikaw, yan pa kau sumud. Hahalini. Unin hinangon mo. Bistahon mo yung pagsud mo yaon. Biya na kau sin imam, 2 rakaat. Hati niya mamassa na kau Fatiha na sadya. Atawakan mamassa kau, bistahon mo panagnan rakaat mo. Mamassa na sadya kau sin surah iban sin Fatiha. Surah iban sin Fatiha? Nah. Inha madhab sin Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bang pagsud mo in imam 2 rakaat na, impanagnan sud mo, mabistayad to panagnan rakaat mo. Atin niya mamassa pa kaw, surah iban sin Fatiha. Pag rakaat niya, pagsud niya pahikaw 4 rakaat, in ikaw yan pakauruwa, mamassara kaw masi, Fatiha, iban sin surah. Bukum biasin kaywanan madhab, mga wala piyang lupahan, in madhab sin Imam Abu Hanifa, naam, magad kaw ha imam, pagsud mo bang sa 2 rakaat, bistahon ninyaon, 2 rakaatin kay mo, surah rakumanin basahon. Kabalikan ko ha madhab sin Imam Syafi'i, pagsud mo,
Imbis tahon kay mo panagnaan, rakaat mo payad to magfatiha kaw, iwansin magsura kaw. Tamam? Mafhum na niyan to? Na. طيب. In hikasiyam dain ha mga hayat sin salah. In hikasiyam at-takbiru inda ar-raf'i wal khafd. Amoin pagtakbir hawak tu kau umangkat rafa' iban hawak tu kau khafad harap pababa. In takbir duang kakinis aun pagdagon takbiratul ihram. In takbiratul ihram in hukuman niya rukun. Naka natuon in takbiratul ihram. Adapun in takbir amoin usalun mo pag naog paggaban mangkaw rumuku Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Umangkat kau Allahu akbar. Pagtagon siya ni takbiratul intiqalat. Amoin takbir pag-usalon mo ipaglaton-laton intiqalat. Amoin niya una takbiratul intiqal. Atin niya mga takbir pag-usalon mo ipaglalaton-laton mo. Daing haruku palingkod, daing ha sujud palingkod, daing ha amoin naglilingkod pa sujud. Ingan niya takbiratul intiqal. Unin hukuman sin takbiratul intiqal. In hukuman niya sunnat hay'ah. Naam. Biasin nagjato. Nagjato na kaminsan. Ate ko sabab sin kasasawan iban kalikapan. Kalupahan niya imian Allahu Akbar. Naam dahin si hamuin nagsusujud palimingkod. Wala niya kaya kabtak. Unin hukuman sin sambahayang niya. Wala siya nakatakbir, takbiratul intiqal. In hukuman sin sambahayang niya masi-masi taima amurakuman naam kulang sabab sin wala niya nahinang in sunnat hay'ah. Wala niya nahinang in sunnat hay'ah. Law sin mga ulama wa yusannu madduha hatta yasila ila ar-rukn al-muntaqal ilayh. Mangkaw magtakbir lami marayaw in hinut-hinutun mo in takbir mo sambil kau mabot patam-patam mo yung liatunan mo. Laong ta. Bangkaw na yung hataas, harap pa sujud. In labi marayaw, tumag na yung pagtakbir mo, na yung hapagnaog mo. Allah, hinitun mo siya. Pahabaon mo. Allahu Akbar. Pahundungon mo siya, hakanta mo, hindi ito na kautudha mo in, liatunan mo yan. Tamam? Dahil kau hamoy naglilingkod, tasyahud, sumakat na kau pataas. Mayroon na isabsaan ni men kau Allahu Akbar. Sa illabi marayawlong sim mga ulama, pahaba-habaon mo supaya naam wayroon makapin waktu wang bukun halom kau jikir pa Allah Ta'ala. Imian kau Allahu Akbar sambil kau amuin timitindog na. Labi marayaw imbihad. Naam. Nah, bihaun aun magjato hakayban an imam magi-imam on waktu sabab hati ko sin qillatul fiqh kakiti sin pamaham aun waktu bang siya magian sami Allahu liman hamidah makatan yo rin insyaallah ta'ala. Aun waktu ipamungnin sami Allahu liman hamida suway siya nagtitindog na. Bibihan mihan timindog na siya. Ang pasya imian sami Allahu liman hamida. Inyan tuwakon bihad to inaaturan to. Suway ikaw mamung amoin hawak to ko himibal na tumagna na ko mamung magakan. Long sami Allahu liman hamida. May tadto. Sabab
Bangkaw malit magpamamungsin, sami Allahu liman hamida. Yan tulakaw nagtitindog. In jama'a mo hataykod, kumangi imparakan nila. Sabab pangilahan sintao, nakaabot siya rakaat haruku'. Sahih? Bang siya makaabot siya ruku'. Nabang sa upamain ma'mum mo, hikadto tatawi ada kumanya ang buta. Hikadto ta buta. Pagsud niya, Allahu Akbar. Wala niya padiyugin sami Allahu liman hamida mo. Saya ito na kahataas. Sabnalit. Impamaham sin buta. In siya nakaabot ang karakaat. Sumakawin hakikat. Nakaabot siya taway. Why? Yan ito na kahataas sa waktu ko imian sami Allahu liman hamida. Atawa. Misang bukon mo taon waktu magproblema bang mga malayon jamaah. Di ko kakitaan. Kaya tatamunan siya namuin haag si masjid na inamuin jagahan nila muin pamungo sa ni Allahu liman hamida. Na arakala only makasud na ang pagyan ni Allahu Akbar nakaruku pa siya. Pagyan mo sa ni Allahu liman hamida, impangan na niya nakaabot siya. Pagtukaw-tukaw ini, wayroon na ito'y sabab mayta, late impagpamumusin, sami Allahu liman hamida. Ang kandaha mga imam, magi-imam, maumu, suway niya tudjagahan, hawak to siya himiwal, umangkat pataas, tumagna na siya mamung, sami Allahu liman hamida, asupaya ni kalaugan iban sin matipuin jamaatay Quran niya. O, waktu nagdaraos ka, sa di mo siya kakitaan, katampanan ka mo sin mga mimbar, o niyang kaiwanan in mimbar, haunahan nakitong, in pagsasambayangan si imam, haunahan, yari ko tampal patuin, yari tampal palawa, nari mo kakitaan. Ang kanda ito, suway tuod, accuratein amuin, pag-iam mo, sami Allahu liman hamida, iban sin pagangkat mo patas. Na yung pagpasasin, surah, nakaana to na yung takbir, indal khafdi wal rafa', amuin pagtagon takbirat, al-intiqal, in hukuman niya sunnah. Now, inhikahang po na yung mga sunnah. Qawlu, amin pamungo. Sami'allahu liman ha. Sami'ah, ayn. Ang kayo man magbasa, sami'allah, sami'ah. Duway yung makna sin sami'ah, iban sin sami'ah. Tamam? Bang kita magbasa, abiluwa naman kita mag-imam. Pabuntulun ka. Sami'allahu liman hamidah. Aunha haruhul. Hamidah. Nah. In hukuman sin mamungkaw. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Atawakan mamungkaw. Rabbana walakal hamdu. Aun waw. Aun kaybanan magpakay Rabbana lakal hamdu. Way waw. In kaybanan Rabbana walakal hamdu. Aun waw. Atawa in kaybanan Allahumma Rabbana walakal hamdu. In tuwini kimuddan. Tamam? Mamungkaw Allahumma Rabbana walakal hamdu. Tayma. Mamungkaw Rabbana walakal hamd aun waw tayma. Mamungkaw Rabbana lakal hamdu tayma. Nah, unay makna sin Rabbana walakal hamd. Immakna sami'a Allah diungog sin Allah Ta'ala, iban mustajab sin Allah Ta'ala. Istajab Allah, mustajab sin Allah Ta'ala, liman hamidah, in sa suku sin namudji kanya. In sa suku sin namudji pa Allah Ta'ala, mustajab kanya sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rabbana, o Tuhan namu, walakal hamdu, o Rabbana lakal hamdu,
kay mo'y katan sin pupudjihan. Amo yan ito yung ma'na, sin Rabbana lakal hamdu, o Tuhan namu, lakal hamdu kay mo'y katan, pupudjihan iwan sin sa sanglitan. Now, narindi, mamungin imam, mamung day sabi ma'mum. Aw kaywanan practice sin tao, mayroon day sabsa niya, imamuray sab. Amo sadyabang kita makadtuod, hapapanaw sin muzahab sin Imam Shafi'i. Bangkaw imam, suwayra ko mamung Rabbana wa sami'allahu liman hamida, Rabbana lakal hamd. Bangkaw ma'mum hataykod, hipamung murakarwa, sami'allahu liman hamida, Rabbana lakal hamd wa lakal hamd. Ang kaywanan, bang siya ma'mum, pag yan sin imam sami'allahu liman hamida, in siya dimiritso na magtuoy, Rabbana lakal hamd, amo yan tinwala, nakaagad, hapapanaw si Mansab. Kumpas mo, pambilal, o kung nabetin ka ito, na. Pwede ito din na mo insuway. In hamujahab sin Imam Shafi'i, mamungkaw, sambil bang kuma'mum, ha? Imyanda kaw, sami'allahu liman hamidah. Balikan mo na isab, Rabbana walakal hamd. Ayaw ko dimiritso lang mo pa, Rabbana walakal hamd, magtuwing kayo mo. Sa wala na yung imam mo, nagsami'allahu liman hamidah. Tamam? Naam. Narindi, aun, tumtum ka to si mga ulama, ang mga mano siya muballigh, aun sana mo yung biya. Bang mataod na to din jama'a, aun yan timindog hakitungan, muballigh magpasampay sa pahaulihan. Pagtakon nila muballigh, naam. Ing kaniya saling, mong kita makadto na mo jam sin Imam Shafi'i. Pag yan sin Imam, sami'allahu liman hamidah, subayin muballighin hipamung niya, sami'allahu liman hamidah. Pasya imen Rabbana walakal hamd. Inan si pakimen day sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. In practice, kami aksan simpakato, mayroon na isabsaan niya, mayroon na isabsaan. Aun na madhab kayo na madhab. Pag yan sin imam, Rabbana sami'allahu liman hamidah, in muballigh sumambag, Rabbana walakal hamd. Okay na isa. Sabang kita mo in makadtuod, hapapanaw sin mujahab sin Imam Shafi'i, subayin hipamung sin muballigh uno, sami'allahu liman hamidah. Magniyat siya yung pagpataas niya sin tingog, ipag-jikir patuhan Rabbul Alamin. Unin niya, jikir patuhan Rabbul Alamin. Sabab bang siya nagniyat, in pagpataas niya sin suara, biadagbos, panayam-nayam, atawakan hasupaya, sadya, karungwan sin tawayrun zikir, mamatali sa bayang niya. Sabab sin namung siya, kabtangan, wayroon lamod pa mo sa bayang. Kandalong sin mga ulama, subay maksud niya, hawak to siya magpataas sin suara niya, magpasampay pa kaymanan, subay maksud niya, zikrullah, in siya nagzikir pa Allah Ta'ala, iwan nagpahati patang. Iwan nagpahati, pamano siya. Naam. Mamungin imam, sami'allahu liman hamidah, in hipamung si muballigh, sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Labi marayaw, bang mukhiyanapan, in doa mo yan. Unin hikanap mo. Amoy mga dua, ma'thur, mga dua nagkasabot na lukat taring hadua asin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daing ha mga ruwa asin Rasul sallallahu alaihi wasallam atawakan dua aung kalabbian niya. Amoy mamungkaw, Rabbana walakal hamd. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Rabbana walakal hamd. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Balikan.
Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. In dua ayan. Hambuk adlaw diungog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk sahaba. Pag iyan niya sami'a Allahu liman hamidah. Aun diungog niya hatay Quran. Kaya mungin kabtangan yan imian Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Nauusmanin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsambahayan. Tiyawag niya ulong nin siulong ning kain na riyungog ko na mong sinamuin dua biha ini. Halong sin tauyad to ako lang ya Rasulullah. Halong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad qulta 'aziman. Kapamungkaw lang na sin parakala sa lagu-lagu mulya. Laqad ra'aytu bid'an wa 30 malakan yabtadirunaha. Aun lang niya kita ko katluan labi malaika. Katluan labi malaika. Nag-akawlong niya sinamuin dua amuyad to. Yag-akawan nila bang hisyum panagnaan makasulat sinamuin sa lingkat-lingkat kaya pamumuyad to. Nangkan bang kita magdua, Rabbana walakal hamd ganapi. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Bang mughiyanapan pa. Sinamuin kayban an athar wayrun dasaniya bang man ayaw ratu di sab makahaba. Di sinamuin dua Rabbana walakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Nah, wayrun da saan bang man di ilong tamuin makahaba tul. Aung tanbih mabaya ko sabbuton. Maumo tawakan aun waktu magjatu tao masapat at tawakan maus pagsambahayan. Biasin maglulumba halom sin sambahayan. Aun waktu unahan niya sambilin imam. Impangannal niya sakop pasin ayat paglumba-lumba kamu pahinang marayam. Weto lamon. In imam hangkan siya biyutang pangakaran supaya aun amuin pangakaran. Nabang sa upama in manusia in imam yaun paharuku' sakali pagyan naman sin imam asin pa yadto na siya magtuy hataas Rabbana walakal hamd amuyad tuin limanggal syara. Limanggal syara in manusia yadto. Nakahinang siya sinamuin hinang kabungsihan sinakama. Amuin manguna dahing ha imam. Atawakan dahing ha taas papagsujud. Aw nang kay walang jamaah nag-uusus kasi maglulumba halong si sambahayan. Biya turon niya to suway ko lang nakaunahan ni imam. Pag yan naman si imam Allah yakto na si hababa. Allahu akbar. Halaw niya, halom sin huna-huna niya nakita niyo. Biha ni magsambahayang long niya alis to. Halom pag-iman makusog. Pero kung sa itong pag-iman, halom kau nangbabag kau syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Miyabag kau ha syara sin Allah ta'ala. Na, in pag-ibadat, suway siya makadhaaturan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, mga jama'a marhurmat, nagsabda hadith, o sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ama yakhsha ahadukum, di ka kamabuka, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, minhang katawrin kanyo, yarfa'u ra'sahu qabla al-imam, ang katunnin unya makauna ring ha imam an yuhawwil Allahu ra'sahu ra'sa himar. Di ka siya mawaya hamun sabab sinhinang niya mo unahan niya imam tumunga siya adi pa makatungan imam hinangun sin Allahu ta'ala in unya udungki pasando hati niya ada kuiyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hundong ko ring hinang yan bang kori mawaya jumato kay mo hambuk adlaw sabab sinamu in daran-daran mo hinang bihan tindahon na sinallahu ta'ala dagbus himar dungki napasandong ako no hambuk adlaw pagbiha mo sami Allahu liman hamidah pagkita mo hasamin
Dagbus na mga kurain dagbus. Sabsin busong mulka na yung Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanda ayam. Innama ju'ila al-imamu liyutamma bih. Biyutangin imam asupaya siya pangakaran bukon supaya amuin manguna kaurin kanya unahan mo siya. Naamin yadto makruh karaha syadida. Yadto manjari. Ini kang putag isa. Nawang mo kalupahan. Aw kay mana namin bago pa mag-imam. Kalupahan kailo. Biya madto makuan. Biya danahati ko sinamuin hanggaw. Iban sinamuin lupa. Pag iambihan kalupahan. Makayan Allahu Akbar. Nina makayan sami Allahu liman hamida. Naam. Giyukupo. Naunin hukuman sinamuin sambahayang sintaway na kayan sami Allahu liman hamida. In hukuman si sambahayang ni masi ukira. Irato sa niya. Amusad na wala niya nakain sunnat haya. Nasujuran niya pa sahwi. Sa wala na siya way nakakuan, di na. Aon nagjato ang buok masjid. Nag-amato din to, may tamulong na way sujuran sahwi. Sin nasa kaulong niya, nabukun. Bukuning katan, singkasaan, pagsujuran, sahwi. Amuraing pagsujuran sahwi. Kabalikan ko, apabila katinggalan ng sunnat, abad. Maka tanyo rin siya Allah subhanahu wa ta'ala habab sin sujudus sahwi. Nah. Ini kang putag isa. At-tasbih fi ar-ruku' was-sujud. At-tasbih fi ar-ruku' was-sujud. Tumasbikaw haruku' iban hasujud in hukuman simpak tasbih amin mamungkaw subhana rabbiyal azim haruku' hasujud mamungkaw subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la bang mughiyanapan wa bihamdih wa isa'niya bang mughiyanapan wa bihamdih wa isa'niya mamungkaw subhana rabbiyal azim atawa subhana rabbiyal azim wa bihamdih wa isa'ni. Unin hukuman simpag tasbih. Harukuy man sujud sunnat hay'a. Hati niya bang saupa may manusia. Pag ruku' niya wala to nakatasbih. Siyari mo ruku', ruku'. Tayma ba yung sambayang? Tayma. Amusadya nakahinang siya karaha sawam sin wala siya timasbih. Nariya tumanjari ng unadat sintao. Amuin manungtong sadya si harukuy man sujud wayrong basahon niya. Bang mamiyak sa tao. Manungtong na sadya. Harukuy man sujud. Wayroon pagbasahon niya. Naam, lawsim mga ulama. Sambil jumatin manu siya amuin madaran na maghinang simbihad to. Turaddu syahadatu. Bang siya sumaksi di na tayo maunin saksi niya. Amuin tawabiyak sa bihad to. Bang siya sumaksi, lang ta mga pagtiyaw na inawon mo witness, di namatay may pagsaksi niya, may ta. Sabab sin mabista na siya mutahawin, haman-haman ha pag-aama. Tawabiyak siya may maninggal sin, pagtasbih, haruku'i man sin sujud. Unin aki sin Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Lang sin Imamun Nawawi ha kitab niya, Al-Majmu' qala man wadaba ala tarki ar-ratibah أو تسبيحات الركوع والسجود ردت شهادته لتهاونه في الدين من واظب isyusin na yaksalong sin Imamun Nawawi di magsusunnat tinggalan nin sunnat ratiba kung yung sunnat ratiba amoy sunnat miya makadbaka na sambahayang qabliyat at ba'diyat intao biyaksa na rin na magsasambahayang sunnat long sin Imamun Nawawi bukong bisarak mo nini na may kamuro ko na. Atawakan mamiyaksa siya magtinggal simpag tasbih. Haruku'i ba na sujud? Ruddat syahadatuhu linatay maunin saksiin panaksiin niya. Mayta litahawunihi fid din sabab bintao yan pahil-pahil haman-haman na pag-aakama. Nangkanda. Bukulong sa ulan na sunnat hay arayan. Misandi na ako tumas mag-imagine ako halawm. May pag-imagine halom si sambayang. Pamungkaw, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nasabot hadith, riwayat sin Imam Ahmad, dahin kan Uqbah ibn Amir,
radhiyallahu an. Waktu man ni maugin ayat sin Allah Ta'ala, fasabbih bismi rabbikal azim. Azimin nasabbut. Fasabbih bismi rabbikal azim. Namungin Rasul pa mga sahaba, ij'aluha fi ruku'ikum. Hinangan nyo yan haruku'. Atin yan mamungkaw subhana rabbiyal azim haruku' yan. Di maugmani sabin ayat sin Allah Ta'ala, sabbih isma rabbikal a'la. Impamungsin Rasulullah, ij'aluha fi sujudikum, hinangan nyo yan hasujud. Ang kanda bang hasujud, a'lain sabbutun mo, bang haruku' al-azimin sabbutun mo. Mayta a'la in sabbutun mo haruku' asujud afwan. Sabab sin, inhati sin a'la, amuin sa taas-taas. Bukunin maksud sa taas-taas, batin Allah Ta'ala yun hataas, hasya. Maksud sin hataas-taas din di amuin sa taas-taas sin darajat iban sin karamat sin Allah Ta'ala. Sa taas-taas din hakatan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hipamung mo in subhana rabbiyal a'la, hawaktu kaw yaun ha sa baba tempat. In tanda niya, in tuktuk mo mun sa mulya-mulya, ang gaw tahawaran mo yaun mo biyubutang halupa halantay. Hawaktu kaw sa baba tempat. Hipamung mo isabin subhana rabbiyal a'la, pudjihun mo siya ya Allah, ikawin Tuhan kumahasot si mahatinggi sa taas-taas kawin darajat. May tal. Supaya kahatihan mo ya kau ipon sin Allah Ta'ala. In ikaw ipon miskin. In ikaw ipon wayroon panghati. In ikaw ipon wayroon kawasa. In tanda niya yan kawasa baba-baba. In Tuhan mo siya rin matup magkawasay wansin magkatinggihan. Hasabab yan bang mo kepahamanin subhana rabbiyal a'la, mahinang sabab maigin katakaburan hawaran mo. Sabab sadya si subhana rabbiyal a'la, mapinday palangay mo, mapinday lakutabiat mo, bangin pangatod mo hawaran mo, mataas, maingat, kawasahan, makikaw hawak to ko mamung subhana rabbiyal a'la. Kalau hawang muri kahatihan. Sabang mo kahatihan din makna sin subhana rabbiyal a'la, wayroon sipog sin manusia tumakabbur, sin namumung sa subhana rabbiyal a'la. Bunnal da kun baita sin Quran. Baita sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran. Inna as-salah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sa bunnal to din sambahayang makataga daing haamun hinang kangian, labi luwa din adat, iban sila kutabi at pukumaray. Na yung makaajaib, mano siya magsasambahayang, piyamumukin subhana rabbiyal a'la, pagwa naman, yun to na magtakabbo. Bang na, di kasayonin waktu, subhanallah, fadda. Bismillah. Hangkan na suway tatud pahamun, in subhana rabbiyal a'la, iban sin subhana rabbiyal azim. Naam. Makapilay magtasbih. Sa baba na adnal kamal thalath. Makatu. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Sumagawa ha imam, in labi marayaw ha imam makalima. Labi marayaw ha imam makalima. Biyasin sin imam ibnul Mubarak rahimahullah. Law sin imam ibnul Mubarak, astahibbu lil imam an yusabbiha 5 tasbihat. Labi marayaw lang si Imam Ibnul Mubarak, in imam tumas bimakalima mayta, likay yudrika man khalfahu 3 tasbihat, asupaya makaurulin hatay Quran, amu inti matasbitura. Sabab bangin kay mutura, napan tinakawasan. Pag tinog mo in kaniyang pamahambuk, asupaya siya makaurul, hinangalong sin Abdullah Ibnul Mubarak, in ikaw imam, makalima kaw tasbih. Continue na to po simba.
أشهد أن لا إنك لا تخلف الميعاد. Dainha mga sunnat hay'a وضع اليدين على الفخذين في الجلوس للتشهد الأول والأخير. Hibutang in 5 وضع اليدين على الفخذين dainha paa mangkausung na tumashahud hibutang mo in 25 mo pagyan mo Allahu Akbar hibutang mo in 25 mo bihan maun paa mo in fakhidh mo papaa mo yabsutu al-yada al-yusra in yari biyubuk la din lawa wa yaqbidu al-yumna kumkumun mo in tuo
Biad din yung pagbutang, bihan. Amoy ning paa mo, bibihan. Bihan, bihan. Sawab na sabot na hadith, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, naam, aqada 33 mimihan. Nasabot na hadith, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, waktu siya limingkod, biyuklad ni lawa, in kiyumkum niya in tuo, biya siya sin imi itong kay mantagtu. Biya din yung pag-itong sin kay mantagtu. Yung mga Arab na kauna, maingat sila mag-itong halima. Maulana? In mga Arab, bang sila mag-iyan, hambu, isa, bihan, dua, tu, upat, lima, amoy ini, pag-usya to pag-unom, bihan, unom, pito, bihan, walo, bihan, siyam, bihan, inhangpo, biyan din, inhangpo kanila, bihan, maingat sila mag-ito, ingkauhan nila, biyan din, bihan, bihan ingkauhan, tamam? Nabang sila imian kauhan tag isa, bibihan. Kauhan tag dua, bihan. Ingkatloan, bihan. Ingkapatan nila, mga kuwalap yang lupan, singkapatan nila, bihan. Naam, ingkaiman nila biyaddiin, bihan. Imbita ka to sin hadith, in Rasulullah limingkud, aqada 53 imiitong siya kay man tagtu. Biya siya imiitong kay man tagtu. Biya din kay man tagtu. Biya din kay man into biya din. Isa, dua, tu. Imihan. Hawak to siya nagtasyahud. Ang kanda, paglingkod mo, hibuklad mo inuno. Hibuklad mo lawa. Automatic magtuin lima, bihan. Tamam? Pagian mo at-tahiyatu. In atod mo harap na pa, tampat susujuran. At-tahiyatu, al-mubarakatu, was-salawatu, at-tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. 53 bihan. Ashhadu an la ilaha illallah. Atod mo na pakain. Atod mo na patudlo mo. Intudlo mo, biya siya miya, maba tiyo-tiyo bihan. Bihan. Bukon siya bihan. Bukon day sa timutukas bihan, bihan. Sabot na kayo ng hadith. Naam. Aturun mo na yaon, di mo na siya hibaba, sambil ka pahinapusan si sa bahaya. Bang mo siya bihan, day pinahon mo na yung pangatod mo rin hatampat pagsusujuran, hikari mo na pa, palima mo mo. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bangkaw sumalam na ang pamuhi baba. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tamam? Mafhum na yan to? Insyaallah ta'ala. Nasabot na nato si lima bay. Naam. In hikahang po tagtu, hay'a, umusundan niyo. Al-iftirash fi jami'il jalasat. Katan si lingkod mo, in usalun mo paglingkod, lingkod, iftirash. Nakanatunin iftirash pang biyaddiin. Amuin lawa mo, siki mo laway ni, hibutang mo siya babasin, buli mo, in siki mo tampal patuo, patindoon mo. Kaya ba ko ito? Arshad. Pakita sila sin jalsatul iftirash. Likod ko, papabidyo, supayin tao. Amuin magkikita-kakitaan nila. Jalsatul iftirash. Arap ko man, tumalis ka to. Likod ko iftirash, gihanin iftirash. In lawa, lingkuran mo. In sikit, ang palpato, naam timitindo. Kataan si lingkod mo. Malain kan, hahinapusan lingkod, amoy sumalam na kau,
In lingkod mo bukod na iftirash, uno na yung lingkod mo. Amoy niya rin kasi ikaw patagupan. At tawarruk. Yan din yung tawarruk. In tawarruk, in siki mo tampal palawa, palasuton mo palaw, palasuton mo madto. Pagos patindoon mo into. Pakita sila sinsya sa tawarruk. Bihan. Paragpakon mo na yung pigi mo pakain. Impigi mo pa, palupa na. Paamoy lantay. Kung ano ka magusal sin tawarruk, bangkawa mo in alingkod hinapusan na, amoy ganta sumalam na ko pagubus niya. Tamam? Unin hukuman sin paglingkod sin iftirash, in hukuman niya sunnat hay'a, in paglingkod sin tawarruk, in hukuman niya sunnat hay'a. Nabangkaw nakalingkod, bukong bihaon, naam bangaw na udhuraon sa baboy, ron day sabsali. Naam. Sabang wayron, masakit na siki mo, tuyo atod, tuyo ito yung sinamuin, makalingkod ka iftirash, ibang makalingkod ka tawarruk. Naam. In hikahang po tagupat, dahil ha mga sunnat hay'a, as-salawatul ibrahimiyah. Aming pagsalawat pa Ibrahim, hahinapusan. In rukun, amoy mamungkaw, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bangkaw imian, kama sallaita ala Ibrahim, in hukuman sinamoy mamungkaw, kama sallaita ala Ibrahim, in ito sunnat, hay'a rakuman. In siya sunnat, hay'a rakuman. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. In hukuman niya sunnat hay'a. In dahil nga mga sunnat hay'a, ad-du'a ba'da as-salawat al-ibrahimiyya. Dahil nga mga sunnat hay'a, dumuwa akaw puasin salawat ibrahimiyya. Pagyan mo, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سنة هيئة إنما أكرين داينها من رؤى بيوسا كاتوس رسول الله ممونكو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. أتوقن ممونكو اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن هنا سنة هيئة التسليمة الثانية أمو إن سلام هكروة إن سلام بنقنا أن ركن إن سلام هكروة السلام عليكم ورحمة الله. إن هكمن سنة hay'ah bangke lupahan mo wala ko nakasalam sin salam hikarwa wayrun dasa niya ayaw mo na sujuri sahwi sawabi niya to sunnat hay'ah. Naam. Dahin doon naubos na to nain amuin mga sunnat hay'ah balikyad tulumaton kita niyo biiznillah ta'ala paamuin pagbiddaan sin sambahayang sin usog iban sin sambahayang babae biad din sambahayang sin babae biada kahantang sin usog atau akan ang pagbiddaan amuyat yung kauntan yung insyaallah asupaya in jama'a na karong maingat niya hililay pagabot niya pabay baitanin anak asawa niya anak niya babae asawa niya bihain in sambahayang sin babae nakabidda sa sambahayang sinusub. Naam bang aw pangasubo ari pakitan yung makasambahayang pangasubo ka. Naam. Manjari ko sumugpat. Way sa niya. Sabang ko magpahaba, ang pa ikaw in imam, ayaw ko magpahaba sa mabsin, jagahin na muin, yaw natay kuran mo. Naam. Jagahan mo yung kahalan nila, rakala o mamalaas-laas kayo, rin na makalukay. Sabang ka mo nag-iison-ison halawom. Nag-iison-ison ka mo jama, alaw mo biha ini. Amuin ganap-ganapan tan yung duwatan yung mil as-samawati wa mil al-ard wa mil amashita min syai'in ba'd wayrun sa niya bang man kagahati-hatihan yung sin magpahaba ko harwa way sa na ono na ruwa ingatan mo na
Tao lapid. Na, bang masakit. Makaulong ko kayo. Okay. Wa alaikumussalam wa rahmatullah. Aw pa pangaso? Mga jamaah? Mga jamaah. Fadal. Dalam ini perkataan Allah Amin Tawab. Amin puas macam bahaya. Empat bulan nila dengan ilah kemudian. Empat tahun nila. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa rahman rahim. Allahumma atin anni al-hamma wal hadab. Nah. Kata kita pinaturat Abu Dawud, Baihaqi, Ibn Darimi, Nah. Aku ulin. Kami biasa punya tuan kita bayar. Au ni niya tawa kayo ng Naam. Ini yan nasabot akayban ang hadith. Sumangaway ang hadith niya malamma. Ang hadith niya malamma. Na bangkawa mo ay mag-ammal hayan. Mayroon da sa niya mangmanhatihon mo marayaw. Iban ayaw ko tun mag-i'tiqad. Long mo nini 100% na hinangsin Rasul sallallahu alaihi wasallam ayaw. Naam. Pag ubos mo hinangun, ubos mo tinggalan. Asupaya, di mahinang gawhut, amul hinang mo to. Sa wabin hadith, kabalikan ko hadith, malam matuod siya. Tamam? Naam, ang kanda magpakita-kita kayo wanang biya magsapusin ubihan. Naam. Nang kanda wala datud siya, amu imbiyog bukan si mga kaulama. Tamam? Naam. Magbasa kita ayatul kursi na kulay karayawan niya. Arapon yung magbutang hao, naam, wayron, naam, misang ko rin na magbutang pao mo yan to. Naam, mamasakaw, okay na to. Okay na to. Misang ko rin na magbutang sinlima mo. Asana sa din ayatul kursi. Naimbita ka to sin Rasulullah, isiyusim makabasa sin ayatul kursi, puas sambahayang fard. Amurain ut niya man sinsulka, amurain kamatay. Amurain ut niya man sinsulka, ang kamatay. Naam, sa abas saun tanasan dyan, bisan di na magbutang sinlima daini. Tamam? Naam. Wayrun na? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amin. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ردنا والمسلمين جميعا إلى دينك ردا جميلا. خذ بنواصينا إلى ما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العليم العظيم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.